chuka. Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho chano loko chike mag kedo kod mibadhi maneno ni buchego iyalo mapiyo kaeto kao okang' mowinjore ne jogo mitudo kod ketho mag mibadhi. Ruto mane loso e kaunti ma Mombasa kama ne ochiwe chek mar shillings bilion 1.7 mageto jolupe counties duto man kadho wadh nam chumbi ne bede koni sani owuok oko mar riwo wi oganda jo Kenya duto. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne ochakore e alap ma Mkomani kuma ne oromo gi jogo manie sekta mar lupo mar siro chenro magitayo. E romono, jatend piny ne okoni sani owuok oko mar kedo gi weche mag mibadhi kaachiel kuom okange mochano kao en loko chik mabiro miyo buchego iyalo mapiyo kochopo e doho. Mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10. Ichukue miezi 6, wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale yatafanyiwa kotini in 6 months so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Okoni sani koro osechako wuoth mar riwo wi oganda jo Kenya duto kanyakla kokoni kweth jotend migepe manyocha walo en ranyisi ni ogeto tiyo gi oganda duto ma jo Kenya. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima, Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. Be true to your word and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Jotelo mopogore kadho nam chumbi ne bende opako okang' manyocha kao mar walo jotend migepe ariyo kowuok kadho nam chumbi. Jotelo go ne osingo mar tiyo kanyakla gi piny owacho mar neno ni gitego uchumi ma pacho ka kendo kelo fungruok ne japiny masani pek mar osuru hinyo. Ali Hassan Joho ni mchapakazi na mahali umemweka ninajua ya kwamba anaenda kufanya kazi na wewe, na sisi tutakuunga mkono zaidi hata katika juhudi zako za mazungumzo ili kufanya Kenya hii iwe kitu kimoja. Najua una reward soldier wako. Mheshimiwa, usimwache nyuma dada yetu, shangazi wa taifa. Tunakushukuru kwa kumchagua Ali Hassan Joho kama waziri, lakini mheshimiwa na mama Aisha usimsahau. Nataka niseme na support na unga mkono uteuzi wa kaka yetu Ali Hassan Joho ndani ya baraza la mawaziri, na unga mkono uteuzi wa kaka yetu kakangu Salim Mvurya ndani ya baraza la mawaziri, na mimi msihofu, mimi nipo. Weche mag siasa ne bende opusore e romono. Mohamed Ali kesho ataenda kwa supermarket, atanunua wheelbarrow za UDA, nimpatie Joho moja asukume, nimpatie Abdul Samad moja, nimpatie senator moja, alafu tubebe machungwa yote ya Mombasa ili Kenya isonge mbele. Mimi kama Abdul Samad Sharif Nasir ni mwana wa ODM. Na mimi nitakununulia machungwa uweze kupata vitamini, uweze kusukuma wheelbarrow yako. Na vile vile tutafanya kazi na wewe kuonesha kwamba hii nchi yetu inakuwa na amani na tunapata maendeleo ambayo tunastahili kupata. Jatend piny Kenya mane odhi nyaka e kaunti ma Kilifi kinchano dhi e kaunti ma Kwale kaeto biro tieko limbe mare kadho nam chumbi gi kaunti ma Taita Taveta. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.